Iborite titunga kwapa irujasi na mame patanaito dolikin. Ngesibon ebuni Adoketait araija unosi tunga kamuno na Epol. Nu ngese balapolo kinto na Asusaiti na Richard Omoding. Asusaiti na ngese dukunitosi atukono akaisa kanyauni kanyape nui moriki kintosi isubusini luikorion ko buklo ko SERERE. So SERERE county produce de la sako. Geonite so atukotona. Ukaro de kuliare kaisari. Wakugane yawe program le Emyooga. Apoto so de jautu e program. Koto anyara te memban kosi Asusaiti alimokini pes iboro no abala pugan. Aito tetere ipedo raisi losikili. Bu SERERE County Produce Dealers odumi sirigini milioni na kaisa unika neji apugan. Ikidio kobodi sirigini. Konya pota pedo sa limbone be. Ada di kidio ki sirigini. Mami dole to ni kiere kai kwa kataroni. Atiaka. Yopone bera alo. Nuchai medauno. Utitingoro bera nuche. So ita ilakin bera association zato muna kanyari. Moses Okoiti ngese diope koto maangunu luda poti medautu. Koto magangata na isirigin milioni na kaisa unilu obu apugan. Oduta ke sako loko SERERE County Produce Dealers Emyooga sako. Ido ebalebe engara kisisirigin ngunu ngesa itachi duwe semero. Kaito doliki ni pudeshe ichie koto mokal. Nese swa maade mnge business la gola na ngeli produce. Unokwane agwelenge produce ocha ona kolongo daune produce kere kapa keria ngako abudonga julaki kapunu ngono ajulaki ni agweli balsini agweli guene akapunu ni abunga paike darika edara kapunu apodi kapunu so maike sini job apota meda yakisemo ationa jara kwenye etampo so bera ipanga jara moti doro kidoki kapunu la jasi kidoka chuti so kwenye bada potlupo likia so c'est joke program bon moye produce mambo ngale mari luda enyekini ngolu asodi dongo alemunu ne produce da kone ba pgor nge store wale produce da robo na rajula kdonge store wale me produce ajula na raundo berelo iguen amamu simemba na podo kinita itacha ilonin nyesai ningosi nae polono etere kina keda Asusaiti ninu Emyooga kanyoto makuwa poko na ko Uganda konyeko SERERE County Produce Dealers Emyooga sako mamu na erai ai ningosi tukwa ineritor Richard Francis Epaku Apollo Kinto ninu kailonin koto ma Asusaiti kana Otomo this passment utakola si miliona kaisa muna ruware. Pweda nyaku miliona kaisa la lukanyamo. Kedilukumna koda kanyapa kaisa mwa. Ainyiko kinitaisi chanaki ni memban ebe isirigini lu Emyooga ngesera eloni lebe itaita chamerai nyama kweo mitotorichie ngesei na kinitai ngaronone loko SERERE County Produce Dealers Emyooga sako epedoritosi ainyaku na pia inu Emyooga kaneja si memban. Kapijeni aje kuna Emyooga beki na parasa nubajeta nepeda unasewu. Ada dogo sa somne polo iga sankin tunga sankin amisikin bi kapunuru elare beta touch are libolo wingi pani rimete tona mapoto misikin ata lomoto geone touch Kanwaso mkechina ejo eriongetelo ka Microfinance Support Center nyesabu oropa Asusaiti na ko SERERE County Produce Dealers Emyooga sako certificate lo ko iso SERERE district nepeta isako iwo mono kote kamta lenga dumun certificate lo keda wadi dongi na somejo dogo iso istani kere isapote kamta le ngara unsoliti isirigini milioni na kaisa kanyilu obu apugan kwa ina ka Asusaiti na kesida ori arosa idoli sirigin milioni na kaisa kanyare kalu doko tuko kidoke da munu kere kalu enyaku mtosi memba na okinga loto for recoveries potoloma sikeri milioni na kaisa kanyare aluni konyo milioni na kaisa kanyare aluni mamera ibende ni ngesenda ngitosikesi saltosi sirigini stile kinga wilo muta dosite ai recover ngane jase tunganare jitunga lumamirika kitusi alemu kere ngarnone loda ite koro arucho kina kai memban kapedorita edari records lu Asusaiti jo kesiche koto mobora ina kintosa Asusaiti na ko SERERE County Produce Dealers Emyooga sako esala kinitera diope koto ma Asusaiti ninu egogong konga walika pengare noni keda ka committee gone be bore pola kere du chujo atingite office we sawo mamingara kini
mamsa pada tinga te office ukapu aporso apelo si angiri kini apu kore office ai pagise togo aso ite sobere asipo kini swamaita no office arada mama fugani ngara kinti swa nina no office apota apelo sigone be kote se mine angini bore kere kote record sikotai ojasi isida ite ya jobon be so serere county produce dealers ijai kede office anaida to records ijai keda iponesio nu ngulu aspono kini committee singulu kere tetere pelo taswam aitegelikina Karaide tere kina Asusaiti na kao SERERE County Produce Dealers Emyooga Sako kaini ngosya anu da imore aritosi amamu se iponelo alosite kanoi kanue engareno kesda ina kina soma gogong aitara una Asusaiti na kao SERERE County Produce Dealers Emyooga Sako kwa peda Asusaiti adiope na ade ipote luche itunga aisishia kirono da ikamunitos Asusaiti bori koto sani biswama una meda tetere Esako Epoloi opeda ngara kini tunga lo kwa kapa jukuntora pugani sirigino barabati ngale mune tunga nani lo kwa so ngesi swa maiso kwa patukoto na mamso kotani ubonibe ibiro ikoto ai tojoka SERERE County Produce Dealers oraunu edopeto toma osakoi anepote nuche isakoi ai sishia unga kirodi kotai ni swamasi otom Kanuka TV East, Alexander Makeyo Kori.